ISTV की पाउमियंग ताबिर सिंह तराम नौजरी ngasi mare ba pauda manipur gi hauzik oriba bhab tanadaba punamak wari sanaduna warusin purakpa ngamgani haina ningthau lesema sana zawun haikre gang khutpu amana phakiba mioi ama armina police ta sinaram lai amadi matamamada dharmana maram oiduna songna panaba yaramdaba du ngasidi ahongba chauna leire haina JCILPS ke convener khomram ratana phongdokre पाव संदोन पिजरी मणिपुर की हौजिक ओरिबा भाब तानदबा पुनमक वारी सानदुना वारुसिन पुरकपा ngमगनी हाइना थौलसे मसना जावबना ngasi लेखिद्रबा सिंगसुबम अकाबगी हुमपुत्रागा माथोई सुबा मपोक कुमोन थरोमदा फोंदोखरे उक्रुल डिस्ट्रिक्ट की थोई थवाई हाना खंगनबा खुंगंग सिदा पांगथोप थरोम मदुदा निंगथौ लेसेम सना जावबना मखाताना हाइखिबदा सरांगनबा फिबमसी कोकननबा चिंगतम अनिमकना वारुसिन अमा पुरकमिनबा चंगी अचुंबा नि येनदुना लेबगी महुत्ता खोंफम खरा खरा हंदोकनबना अफबा ओइगनी सिंगतम अनिगी लुसिंगबा सिंगना पुनसिनदुना लमदमसिगी तुंगी वरकदबा मिरोल सिंगिदमक वखल तामिनसी हाइखि फिबम अमखक लाइरिबसी अखोय मतौ करमना मसी लहेलोइदगे मसी लहनबा चुम्बरा लैभम थोपरा थोगना करिगी थोत्रगना करवाय तौद्र मसी लहेलोइदगे हाइबा अदुगी सोल्यूशन अमखक अखोय थीबगी मतमदु ओय मरमदी ओजागी मपोंग नुमित ओयबनिना अदुला अखोय खलगी यंगसी ngasi tapak ta sungai sing da sungai akhoi na khangi madudi aina amohana hajaninga ka sulaite akhoi chahi lising kaya se akhoi punna mafam sida leiminare hingminare awa nuai kaya da akhoi punna saruk yaminare haibasi aina muk na hona na hajadraga su mayam punna mangna loina khangbiraba aduga itihas na sakhi oraba aduga ariba lairik singna record tawraba aduga wafam amani masida kanaguma matala wayat changbagi yetpagi aduga nati haiba ngamaro da badu wafam amani ningthauna makhata haikibada miyam gi lusing purel akaba si chingtamani gi nungsinabagi maria si tatana bo honra mioi amani haina singthaki lusing purel singsubom akaba ningsing loop thoi village authority amadi management board of pandam na punna sindura pangto paching subom akaba gi humputraga ma thoi suba ma pokumon thorom amadi pandam pausegi ani sumo pokumon thorom aduda laikhidabasing subom akabagi photo da laisu katuna miyam ni kai khumna boutki nasigi thorom aduda pandam pausegi executive editor namoizam tomba thoi village authority gi headman and khating yauna tonga miyo kya saru yaki wangang kibasing na phongdok na kibada laikhidabasing subom akabagi ningsing thorom pangtholibasi manipur yak punmagi saktam ngakna na bamadi shanti lena bagi damaktani manipur kaina na basilibasing asi manipur gi ina taba manipur gi mapandagi lakpasing ni haibo phom phongdona ki thorom ga mari lena ani subalusing purel chingsubam akaba ningsing journalist award 2015 Ponopong editor Robindro Sharma Huyalan Paugi Paumi M Karnazit Amadi ISTV News gi Pritam L Sidapiki Print media is donated by Deputy Director of Manipur State Archives and the reporter Gari waibagi wahudagi ngarang lang thabal maitei lamkhai mayadagi khulai paibasingna mapabu phuduna thanamlaga matungda gari ga konana phakiba masanupa airport complex taliba tranithu suba Bihar regiment ke kambuna nambol police station ramlai todosigi matang ngasi Manipur Place Club ta paugi mapang thokre sakang da ba khulai paib gen kutpu amana ngarang phubadi ka sohroba wangkhai yongla lairak kangabom zadumani na hakibada ngarang mahaki masanupa brande ga loinana khongjom patpal dalaiba brickfield dagi masagi gari Maruti SX4 da tonglaga mayum da lom da hagalakpada maki tata dipper wai kiba kakwan naurem lekai digi hosukna langthabal maite lamkhai da leba thoksom subasna phone torpadagi langthabal maite lamkhai du unaki sai anirom subasna wai kiba tata dipper adu pinna ba hairu bada subasna gari adu piraroi haibaga loinana thangna thinna ba honarki matamaduda nupi masa ama yauna कार अंगांग बा मदा लाप मियोय मरीना मंगोंदा AK राइफल्स सुरखी मियाम ओमसिनर पतगी खखंग बसिंग अदुना नोमै राउंड खर कालबा मतुंगदा सुबास का लाकमिना खिबा मियोय अदुना लुसिंग लगा माके मसानुपा ब्रांडे बु मफम अदुदगी गाड़ी का कोनना फादुना पुखिबनी गेन खुतपु अमना फादुना पुखबा मसानुपा बु आर्मी ना नंबोल पुलिस दा सिनरंबासी
angak papawi asugumba thudoksinga simatungda mo hana thoktona na ba Manipur Sarkar na miyeng sangbiu amadi civil society organization singna su mating panghaningi haiki ke protect amakhawi adu bigi matung ina makoina nongmaisina aiwanda namsilakpa matamdagi nongmaisiga ina khato ga munabudagi gari gi highway si block torgadi mi yam agadi ai hingni haibokhalda ina highway ram changsinje center da adi gari mi am block tawi adagi makoina moi ahum na ai bab singma matamda aina singma matamda ai long tai Sakangdaba singna pharuba matungda armina police ta sinarga masanupa brande na phangdokhibada asumaral khangdana makoina haiba wafam amata tabidana tamthina phurga police ta sinarga pasin nuaite hiramasida mari lenaba singna yeng sangduna maral laiba sing dandi pibiu haike Uji like tamal jere haibase moina adumaina threaten tawirakwa siam nuaijade aduga matungdaju amana chum mathawdo asi thon jaring de aduga hojik makha tara ko kari ai pusi de kari wara kane haibase ai wakhan yam singna je aduna mai le na authority singna matik chaba dandi pihanjani Matamamada Dharma Namaram Oiduna Songna Panabayaram Dabadunga City Hong Machauna Lady Hana JCLPS convener Komdram Ratana Fongdokre Manipur the Kunda Minari Basilina Sing Amato Wenanukshi Chanana Hingminaba Haiba Hiramda Sandil District Masi Bloki Manungchana Leba Maryland Kulgi Community Hall Panto Pakanan in Bamipamdama and Wapamasi Pongdokibani United People's Administrative Council Taubal Ima Maryland Village Authority amadi Nimkona Puna Sindra Pangthoki Bathoromaduda Imagi President S. Bimola, Maryland Village Chief Maya Chung, Amadi Peace Foundation Committee President Yaima Maring Susaruyaki, Homdram Ratana Makatana Pangdoki Bada, Matamamada Mangi, Sengi, Amadi Samin Taminaba Yadabis and Nabi Amaleramba Adu, Nasidi Laitre, Amarom the Manipuna Bhata Tindring, Taupalangi, Matamda, Puruk Kudima Nushi Shannon Lerami, Nagagilam, Kukilam, Maitegilam, Haiba Maleram Day. Aquamashel Tatukasin Tonaduna Himinagadu, City. Atopa mi singda wakatuna wayal handuna lere masina ko gi tungda kari waigede haiba khantaba matam oire haiki nukshi chanana leminaraba chingmi tami ani gi marakta oirakliba pamda thodok kaya semi khara natraga kalup khara na higai wa kam sinbadagini masidagi section ba mathau tai haiki ko tungan trage manipur takai pha poge ko wakan kala pasu manipur da kalu masona kalu masa apai wakan la pasu kuki naga gi class thopasu medai pa khana bi wari thopasu adagi tongan chake bagi wali mema ju thoni se autonomy piwana haiba chige ko tongan le ne haiba chigi mayam se si india da pulo matung sai hu ngai thong wali ngadare india da pulo matung dagi thopo wali mayam se onta le biyo Muhammad Hasmat Ali Mishigi Matangda Zeshina Pung Humudani Twigi General Strike Tawani Torambadu Diwali Madiningol Sakobi Yang Kom Tokre November Taraga Madin Til Pumanga Pobagi Manunda Marale Musing Masakando to Padrabadi Civil Society Organization Singakusam Nadon Hena Kanba Kongjang Junction Gani Masagi Matangda Kananaba Mipomas November Taraga Mangada Kokre was a Pau Maratana Break Amtang Lobinesi Break Matunga Mukana Taram Nokchari NLCPR gi makada nauria pakhangla pa kendra da thakna ba ising phangna ba paikaliba tongan ba water supply scheme maya ba saba loiduna changyeng oina ising pi bhaukre athuba matamda scheme sing sangar gani hana MLA RKN na phongdokre kendra sida paikaliba water supply scheme sing phibam MLA na luching ba mi kambu man hak thengna yangsin ki khongchat adu da PSU di official sing su sarbyaki Sangai Pro Mamalekai water supply scheme, Chingtam Lekai water supply scheme, Langtabal water supply scheme, Sing Sabulosh Electronic Chanyang Tonkibani, PSUDG executive engineer, and Brojendrona Pongdokibada, House Waliba fencing and the pipeline, Karanatan Ayam, Tabak Loshilak Lehaki, Larenzam water supply scheme, Masaki, Pibam. Yang Sinbada, Skimasi Matam Yamna Kuiraba, Oibana, season of the Kudong Sado, Mayok Nari Hana, MLA, the Wakat Ki, MLA Arkian and Hakibada, Skimasi, Paganaba Yang Sinbagulina, Kendra Sahika, Pobasing, Pangdabal, Rambadu, Nanaba Honagani, Sangai Pro, water supply na, Mule Sing Mangarom, Sing Tam Lakai water supply, Skim na Mule Sing Amarom, the Pobasing Pibangam Lagani, Hazuali Bamba di Dakar, Websing report, Pirang Namakangan Bagaluna, Tani, Manungalosinaba, Amadi, Sangaragani Hana, Puntoki. Be solo, so the when a pipe the punting the thing as a public hygiene tamadu, Mayam the Yam, the Nunang, Nuaitaba, Quising, si Yamkana, Pimatam Targasu, Medium, Puna, right to the Mayam Sing Panada Pangway driving, panic, high situations later, not the way Masen we presume similar to Torum Dono Siam Yawi. Quiggy, see the touch to go to the cover to go to areas, Mayam Sings the public hygiene notable.
अखोई के से सोने लाकने हाईवे थाजबदो जी कैपेसिटी से अखोइना मेजर तौकांदा डोमेस्टिक की लाइन में हम तिंग बियाबगी अखोई प्रोस्पेक्ट हाइना हाइगद्रा दुगी से प्रोविजन्स लेटब नते Tourism Department amadi IMC ani sinduna November 13 fawba sathagdaba Clean Manipur Green Manipur haiba thimda lu nalhan megi thorom ngasidagi hokre Kasapat junction da sathagiba lamtu nalhan megi thorom hodokpa duda IMC gi vice chairman Thambal Jao Tourism Department secretary Dinesh IMC executive officer Utama amadi assistant engineer Menaka Asu Sarvyaki Manipur Sangai festival ga mari lena Imphal shahar bu lu na thamnar ba pandam da siguma khongthang ase lokhat pani hairi thorom ga mari lena Kasampata gi airport phawba da leiba amor kai sing sengdoki lena Kwaketil da pham phamlamba mioi sing haktheng na unaduna awareness su piki Irom sanu sarmilanga sei uripok charap court ta puthokre November gi tang kun gom doida makhatana amuk puthokani sarmilana Paumising da pongdo kibada apspa lautok nan ba khongjang asi makhatana sathaki gani haiki amuba ain habadi ain habisi mi nga chena ba laiba ain chena mi ngon da wonjal laga koi gi life chi insecure hen ba koi gi hingbagi hak le hen da ba si masi tumin khangdana koi tolerate tongdana pe thokana laifam thokti hena sangjan ba khongjang oiba asi ai conscience na salibo oibanina ai thadokpa matamda guardian gi sign sangdra basu ai gi sign na ina bo hen view haidana aina just the takke khanjari ada miyoiba ma oina ubiyu sarmila object ama oina ubiganu fulai ama oina ubiganu asini aina hajeni ni base taibang panji da khoje taibang chibu changyemu haidana laibani miyoiba moina uraba matamda ni aina mai pakadori bise Manipur da ihan hanboina electric na chain barik show ngasidagi Thobal da chain hokre Southeastern Taxi Service Welfare Association Thobal Khangabok amadi Sumati Balaning Thozam na maru oiba thodang loduna ngasidagi changyeng oina District Hospital Thobal dagi Thobal Ketil phawba chain hoki Thoramasida Thobal Municipal Council gi Chairperson Y Bizen Singh Bhabai Research Center Kolkata gi Scientific Officer Ibomcha Ning Thozam Khangabok Ward number 3 gi Ward member M Joy Kumar na Singh Bamyo Singh Sharukyaki Kolkata da based over Green Valley matos na putokpa electric rickshaw si Toto Kawi District Hospital da rickshaw si lamthaduna Thobal Ketil phawba miyam da saktak poina khongchat amaju chatki Sumati Balana Rickshaw makala silam do masiga yamna chanagani masina nukshit molhande akobagi phibam ga chusinei khulai khara hapsindra numitagi charge tawbiyai punna miyoi mari tongba yaba rickshaw si Manipur gi oina yamna chanaba makalgi oigani haiki Kunsu thoktaba adagi maikhusu pidraba adagi tongboda su yamna comfortable oiba adugumba yamna nungaiba makak feel tawbodagi aina Manipur da sigumba yamna Manipur gi koi thau gi saitheng ni phanglaba ban blockade gi saitheng phanglaba adagi sigumba thau phataba happa kanda amu ba maikhu thoklaga maikhu tudagi leina kaya gi saitheng phanglaba Manipur praja asida amtang si kamhainai puthok jage haibai gi are pawa khaladuna ai masi amtang di soidana puthok jage haidunai khanjara Manipur da khundamine reba phurup sing nuksi chanana hingminna haiba hiram asida khanani reba mifam bamanga se Manipur Peace and the Integrity Mapi Council Sinduna Imphal East Manung Chanba Laifarok Maring Khulgi Thongaipam Community Hall Pang Thokre Thoramatuda Mapi Council President N Bimol Laifarok Maring Khulgi Secretary Medur Maring Yauna Miyo Kya Saruyaki Thobal District ki Hauka Khangabok Wangjing Ningombam Ketrulekai Wamatabna Singwa Pamdagi Thobal Police na Lagao Sanaba Miyoi Singdagi Pagalako Maru Singasi Judicial Magistrate Thobal Court Complex Tamai Thadro Mahan Kre Lagao Maru Mai Thadro Mahan Maduda Suzem Thobal Ojes Mutum Susaruyaki Meeting Sigi Matanga SIL School na Nasidagi Mari Magani Mamangagi Pagat to Tamlak Miu Sing Amadi Makun Season of Poche Sing Suzem Thobal the Pukalba Matunda Makobo Angu Ebatipam Topa Pine Sing Tihalaga Thadokre, Makwina season the Mapolam sing a sea court Kaya, but lower Matunga Mai Thadro Mahanmani, Kanagumana fine gis and Pam Tibangam Dravati, Tam Zelda Lagani. Makatana, Aina Yada Tabasimiam Tobiganu, Makatana, Police na Drap Satagini Harry.
थासिगे कुनगमा थोइदा पांगथोकदोरिबा थोंजु अमसुंग थामैबन केंद्रगी मर केमिकलगी भोट खोमगी थबक हेना कनखनरकली मर केमिकल सिदा बीजेपी ना कांग्रेस मुथतकनी हारिबासी मंगद फावब मंगलोइदबनी चिंद खक्ता अफब साबा थबक हैतबना लेंगाक लकपदगी हौजिक बिहार की मिखल बीजेपी लंगथोरकपनी हाना एमपी सीसीगी प्रेसिडेंट गा खांगमना फोंगदोखरे थोंजु केंद्र की कांग्रेस मेरे बिजोय कोइजम की मिखल की कैंपेन दा वांगांग लदन वाफम सिगा खांगमना फोंगदोखिबनी बेफमसिदा मिनिस्टर आई हेमचंद्र एमएलए के रंजीत जेडीयू की प्रेसिडेंट एम तोंबिसु सर्वियाकी गाखांगमना मखा तारदुना कांग्रेस हाइबसी इंडिया की निंगतम पुरकना होनबदा सोबो थोदांग लौखिबो पार्टी अमनी हौजि फाव मियामना पार्टी असिबु थाजब थमली बीजेपी ना मखोइना सकिबो वासक मिनमबनी हाइना मियामना खंगबदगी दिल्ली अमसुंग बिहार दा माइथि बनंगमनी मणिपुर दसु बीजेपी ना लमदम असिगी अपुन सकम तुगाइना होनर किबा हौजि फाव लेप्त्री मखाताना चथरक पियाबगी अकिब लेरी बीजेपी बु मणिपुर दा मरा तहन हाइबसी मणिपुर तुगाइबदा यावी हाइबो उत्पनी मसिदगी अखोइना सेक्शन सी हाइखी भामेन तादबगी डिस्क्वालिफाइशन मुक तौरे मयामना मदु नुसीदा थगत पिरेबा आइन ओक्सदबदगी इसा तुमदा ताजरेबा कोई डिस्क्वालिफाई ओइजरेबा मरमदर मयाम नापियो हादा दुथों खुनिंग चलगा खोइरम फमफक थोपनी भोट लाइरक मरमदी प्रजागी शक्तिबु उसित थोइदबा अल्लमनबु इमाजन सिंबु नारन सिंबु लमनमसि लेगे प्रजा सिंबु उसित थोइदबे खुदम अचौ खुदम अमने ngasi National Legal Service Authority na sinduna New Delhi da Legal Services Day amadi commendation ceremony pangthokre Bharat ke Prime Minister Narendra Modi Chief Justice of India Justice S.N. Datuna Thoromapu Singh ona saruyaki Thoromadugumari lenana Imphal East West amadi Tamenglong gi Chief Judicial Magistrate Wedibi Nautuneswari Devi da Manipur ya hanba oina Best Secretary District Legal Service Authority की मना पीदुन इकाई खुमनखरे लोयना तोआन बस स्टेट सिंगी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की खंगलाब सेक्रेटरी सिंगमदसु लेमजनिंगाई वरबा मना से पीदुन इकाई खुमनखरे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी सु ओरबि नोतनेश्वरी यावना अतै डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सिंगना अथॉरिटी की खुथांगदा तोआन प्रोग्राम कया पाइखतुना मियामदा लीगल की मतंगदा ज्ञान ताहनबा अमदी आइन की लमदा लौरिबा थौदांग कया बु सिंथादुना नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ना मना सिंग से पीखिबनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अवार्डी सिंग थाबगा लोयना डेमोक्रेसी चटपा लेबाक अमदा जुडिशियरी के थौदांग चावी हाइकी ऐसा करते करते 27,000 करोड़ और वे ये कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्टर के नहीं थे खुद के उसके अपने पसीने के पैसे थे साहब सरकार संवेदनाहीन थी आई एम सॉरी टू से हमने आकर के कहा भाई उसका हक का पैसा उसको मिलना चाहिए क्या न्याय डंडा मारे तभी हम सुधरेंगे क्या कि जजेस का टाइम लेकर के ही हम स्थितियों को बदलेंगे क्या हमने एक व्यवस्था खड़ी की Women Empowerment Through Skill Development and Training की मतंगदा नुमिनी चथकदब सेमिनार अमंगसदगी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिंगमेरोंग हौखरे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की मियंग मखादा एक्शन फॉर वुमेन एंड रूरल डेवलपमेंट मणिपुर सिंधुन चथरीब सेमिनार से होदोपगी थोरमदा मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन डॉक्टर आई बेतोंबी मणिपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डब्ल्यू नबकुमार अमदी असिस्टेंट प्रोफेसर सिंगन मैस्नामना थोरमपु सिंह ओना सरुयाकी डॉक्टर आई बेतोमिना हौजकी मतमदा मणिपुर द खुंदा मिनरिब सिंगी मरकता थाजनब वाटपगी ममी तारी मसदगी कोहननबा मतंगायरबा पांबैदी अखोय मशलगी मरकता नुसिनबा अमदी थाजनब पुरकपनी हाइकी or sometimes missing a few things whatever it is I express my opinion that the first thing is understanding each other and loving each other and sharing all the good things each other. Pasoi Pathri Dalaiba Polestar Public School की चाही कुनगमंगा सुरक्षपगी सिल्वर जुबली की थोरम से स्कूल से पांगथोकरे थोरमदुदा स्कूल से प्रिंसिपल बिरमनी प्रधान सिंखई एन तोंबा अमदी SBS Construction Material Private Limited की मैनेजिंग डायरेक्टर Ice Bikamjit Singhasu Saruyaki. Thorunga Mari Lenana, Apo Mahiru Singda, Manapi Duna Puning Tawaki. Palel Police Station Gimamanga, Narang Numidang the game, Apu Masak Kandava Dio, Gari, Makamdro Labadagi, Police na bomb Yorum, when he had a bomb explosion called Yang Bada, Bomb Oram Drehari. Number Tadava, Gariadu, Palel Police na Lokot Krehari. How's it Amukana, break Batanga Luminasi? Amukana Tram Luxury. Like Hidraba or Tomona, Linkalamba, Northeast India political party, Brasan National Union, Manipur, Ngasiamuhana, or Tombaning Singlom Nahiran Kre. Numbers
asiga mari lenana inner line permit system ga mari lenana Manipur ge tungi mirol ge da haina ming thonba chingsubam nila dajana publisher oidura phong ba lairik amang asi Manipur Press Club top hongkre ngasi ge thoromadu da advocate angomsa alaba advocate larilakpam sarchandra madi publisher chingsubam nila dajana sangmi kya saruyaki Ziribam Dalariba, contract lecturer sinna regular Tahalu Haibadabida, Tabak Lepigi Kongjang Junction Kibati, Ziribam Higher Secondary School Amadi, Morobekra Government Higher Secondary School Class 11 Amadi 12 Ke Mahiru Singh Larik Tamba Pankidre. Mahiru Singh Larik Tamba Pang Dabadagi, Ziribam Higher Secondary Students Union School Sigim among the Wakan from Satakre, Union General Secretary Yapavana, Mahiru Lissingamarom, Labor School Sida, Ozama Singh Suna Laitringi, contract lecturer Singh Nagas, the Getabu Lepigi Kongjang Junction Kipanamara Modern Larik Tamba Fangre, Marilena authority of the government na Hiramas the Miang Sangbiu, Tabumatam Doza Singi, issue a sea watershed product of the Mahirushin Nakan Makongjang sanction in Harry. Teaching the Amadi Manipur government Hajari, Karigumba, Atubumatam, the school Miang Sangbiu Katagadi, Jeva Mexican school student, Amadi Satrasing the local Kumtang, the Pabada Punama, Principal Amadi Marilena Motorising. Ziribam Police Station Sinduna, Ziribam Subdivision the Labor Tongan Tongan ba Purki Ningol Singi Oiba Ningol Sakubo Thromasi Police Station Sida Pangtokre. Subdivision is the Leminari ba Tongan Tongan ba Purki Sechel Sing Nuksi Chanan Leminanaba Amadi Sahi Amagimanung Damutang Lakpa Thromasidai Koi Amatani, Habigi Wakalon the Thromasi Pangtopani Hari. MSU District Committee Ziribam, MSF Ziribam, Special Branch Desam, Ziri Local Council, KSA, Ziribam Branch na School Anida, Tingbatam Lambadu, School Authority Yanabu Porakre, Ziribam Model High School, Lamasung Blooming Flower Children Foundation School na ZFC, PTMPRZ na November Mari Amasung Mangada Kaukibaban Sogoladuna School Tonglon Badagi Tongan Puruki, Mairusing Marta Bab, Tanada Tonki, Mai Tampam Sing, Hibasi. Kalau Purup Amadi Lining Lasolgi Kenaba Tamloy Dabani Haina, Mahiru Lusing Basing na Pongdoki. Langmaidong Dramatic Union na Manipur State Kala Academy Kusam Naduna, Mamang Tagi Tangkun Gataretaki, Sataraki Manipur Suba, Manipur Drama Festival Nasi Langmaidong Dramatic Union Hololotion Kre, Thomasada Manipur Site President T.S. Tombi, Langmaidong Dramatic Union Chairman T.S. Ngoba, Critics for Manipur President I.S. Kangjam Saruyaki, Theatre Group Taraga Marina Saruyaduna, Festival Sida, Eclipse Theatre, Konjeng Lekagi, Lamza Pershuram na Best Production, Liberty Theatre Kakshan Hanubay Haikol na Anisba Best Production, Washal Lakpa, Iduring Tau, Lamzing Loop, Mongsangagi, Lekak Chatlaba Lekang Lana, Umusuba Best Production Gimana Sing Pankre. Rastriya Bal Swasthya Karikram gi Makada Mahrudan Maxwell Hindi Primary School gi Mahiru Singi Oiba, Lemna, Health Checkup Ama, School as the Pangtokre, Kemasida Class 1 to 5 Hobi Manunda Labor Mahiru Sing Lenatina Labor Hana Yang Sinki. Singzamai tu Lilong United Club Organization Slukogi Mapansumo Pokumon Thoromga Se Kansipurgi Haizigang Paking the Labor Slukogi Office the Pangtokre. Thoromuda Mukogi President Dr. Y. Mani Kuman, Slukogi President S. Rameswar, Amadi Advisor W. Gonendra Susarviaki. Thorongamari Lenana Gonendrona Pongdokibada, Organization Nasina Matam Matamgi Suka, the Todang Yaduna Lagli, Henama Pangal Kankanapa Puna Honamina Sihaki, Amukogi President Dr. Y. Mani Kumana, Manipurasi, Hosik. Tangdu Leta the Pibum Amadalady, Hosik Leva Ichela Labadi Lamdamasi, Tung the Kari, or Kataki Habadu Kangmangam the Pibum Amadalady, Karamba Maike the Satkataki Habadu Miam Puna, Kanamatamore, Manipur the ILPG Isugi, outcome Asi negative Oina Chapagum Tori, Amarom da Peace Accord Isu Laktuna Miam Ginatanava, Isu was in Nitanava Honori, Miam Punchunduna, Ayet upon Piribasingasi, Maram Tidokuna, section Matangai for the Haiki. Kumbi Kendra Progressive Farmers Association Lamdamadugi Any Bobby Singhagi Lising Makada Fogaksa Kaida Low Paritara Amasung Kumbi Kedri Tongan Tongan Pom Sing the Sericulture Project Beneficiary Single Loinana Gabrang Saksar Sing Thakre Nagamapal the Labor United Social Empowerment Private Limited Kobo Farm Amana Mio Chom Lomdagi Loan Pigani Hydra Deposit Kishan Pamkaya Kongat Kraga Loan Peter Wadanatana Office Ki Musing Lord Kre Haina Loan Taki Musin Ngasi Manipur Press Club the Pau Gimi Pampang Tokre, Saru Yakiba Loni, Amagima Puroiba, Abdul Mazid Kobu Muna Pangdo Kibada, High Office Asina Lupala, Nifu Power Loan, Pigani Hydra Deposit, Amadi Tongan Tongan among the Pesha Kongat Kibani, Tatarum Paraba Power with the Sipa Loan of the Pedri, Hiramasagimatanga, Manipur Dizipita Chumoil, Pangan Wakat Krehaki. Bisnupur District Melagi Mingda, Zoar Yauba, Makalamatagi Mela Pangtupayaro Haina, upon Munipilu Bisnupuna Tadro Pachero Laman Hari. Luna Maram Southern Harau Kumagi Mingda, Tabal Somanasing Matarom Pangtupa the Soting Matamni Hari.
Worker Union Manipur na hayang dagi hauna ayukta da natana Imphal Municipal Corporation ge area sing da numidang da su sit seng bagi thabak chathar gani hana union asigi president ke London na phongdokre Manipur Press Club da pangthopa pawgi mi phamamada London na makatana Imphal sarbu lu nana lehna na pandam da sit seng bagi thabak ase chathaga da bani mapung phana thabak pangthok pangamna na bamiyamna gari khamjan bana sing ba thabak sing sathabi ganu haiki November Nipan ki nungtigi phongba pause singda police ki pawda yumpham oiraga phongna riba nganukon area da district police commando amadi taruk suba samra police ki punba kangbu amana operation chathabada UNLF ki sympathizer nupi ama phare hariba salam isan apopa dev lefam kaibul forest mamang si UNLF ki mioi natte hari mahakpu party ki cadre recruitment namadi Bishnupur district lup ki sankhai thumkhai ki mari lene hariba pawse police na semjan sajan ba pawni Mahak UNLF amadi masigi lanmin salup Manipur People's Army ka hiram amata mari lena de haina Department of Publicity ki Director M Saihan ki Cherolaman Sangduragli Red Shul Division ki miyang makhada Senapati Brigade ki Maram Battalion sinduna Senapati District ki Army amasung Assam Rifles ki ex servicemen singi rally ma pangthokre rally sada ex servicemen chamaga kulgum do amadi mapurebe lekhidrabi anina saru yaki Ziri ima maina paibi apun belup ki trohom do suoma pokemon throm lupasik office ta pang thokre thromas da all ziri bam thang ta association ke president thonomjam kumbha lup ki president is mema hani ki president ks mem tombi advisor subasini zdo ke president is hemanta susarya ki lup ki lekhitraba members ngi mafam da ikak khumna bas utki Headquarter IGAR South Kimiyang Makada Kunginipan Subas Sector ki Krumati Subas Samra Pulsna St Mary School Sajik Tampak ke Silver Jubilee Thorongga mari lene na mateng pangkhre school asi matho phajana tongna ba samra phalsna lepalita na mateng pangli amoromda kunmari suba samra phalsna lemna laim gi kemama kuding thabik kemta ngasi pangthokre kulasi ga koibada leiba miyo kya su laim bagalo na hidalang ta kya su lemna piki Churasanpur ki JSC ngasi sarkar ga wari sana bahukre si minister ki secretariat JSC ki chief convener Mangsi Khub abadi convener Lalko Hau Chonloina lusing bami chinga wari sana duna tongan badabi sing yauba memorandum ama chief minister de pishin khre hari memorandum aduda assembly na pass tawkba bill ahum numit mangani phawgi manungda handokpa wari sana basida Ministry of Home Affairs ki joint secretary ki thaktagi tadaba officer ama witness wena yawanba hiram singa si thabak una pangthok labadi JSC na makata na Churasanpur wari sanagani hari ahan ba es kulchandra pidonu sabi sumalila festival nga solution kre lotion magi tromda joint secretary power ts kiran kumar rajya sabha ge mp waram w angau retired isp sarchandra susarya ki nga solution manu ki play oina hana goi thong yangam leirak nupi kalup ki sakhang laba mikupta hana ming thon ba play am utki Myanmar gi parliamentary mikal da opposition oriba National League for Democracy na chauna mai pakle sit kuntra thuk lauthok ki bagi manungda Aung San Suu Kyi gi luchingba party asna sit kuntra ga manga phangkhre mikal asina chauna mai palak padagi party asibu sokat pasingna yangon da leiba party gi headquarter da punduna haraute amba phongdokre Manipur government na sinduna pangthok kodroba Manipur Sangai Festival 2015 United Naga Council na boycott tawkhre Festival asigi official program singda Manipur da leiriba naga miyam na saru yadana ba khangali naga tribal gi mayokta assembly na bill hum pass tawkhiba amadi resolution ani lawkhibadagi mioi mapan hatuna hauji makhoi gi haksang tha nirom hena Churasanpur district hospital gi mokta leiribani festival asigi official program da tribe singi phurup amatana saru yadana na ba tribe president amadi tribal ho singda khangali hauji makatana sanabagi paulo bisi Sanabagi Pau Pizari. Rajiv Gandhi Khel Abhiyan gi Makhada Youth Affairs and Sports Department na Sinduna District Mapan gi Shanaroi Chahum Henbana Saru Yaduna Kumala Park Sports Complex ki tongan pham sing da chathariba masana taragani thogi state level women's sports competition gi athletics ki meter sani pan gi lamjenda Imphal East ki N Sauba Imphal West ki KS Tombi Thobal gi WM Rabiana na ahan mani suba made hum suba matang sina takre Haizam da Imphal East ki as ina Kunbi Chanu district asigi case yaphabina ahan bani suba madi Churasanpur gi nonglal moina hum subataki Sotputta Churasanpur gi Nahim Sante mitar sing hum gilam janda Imphal West ki Sonia mitar Samri gilam janda Imphal East ki Kejubulata mitar Chama gilam janda Imphal West ki Bengi discuss Troda Senapati gi Rabinan ahan batakre Hockey masana da Thobal district na Imphal East pugol taruk amada maiti bapiki
अतोप मैच इम्फाल वेस्ट थौबाल गोल मंगा माइथीब पीख्रे हयेंग इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट सानगनी बास्केटबॉल मसानदना तमिंगलोंग बिष्णुपुर पॉइंट 53 19 माइथीब पीदुना विनर ओइख्रे अहुमसुब पोजिशन की सानखिबदा इम्फाल ईस्ट चुरचांदपुर पॉइंट 53 तरुक माइथीब पीकी वॉलीबॉल मसानदा इम्फाल ईस्ट चांदेलबु सेट 3-0 बिशनपुर चुरचांदपुर सेट 3-0 माइथीब पीदुना फाइनल चंख्रे हैंडबॉल मसानदा बिष्णुपुर उख्रुल इम्फाल ईस्ट बिष्णुपुर तमेंगलोंग उख्रुल इम्फाल ईस्ट उख्रुल बिष्णुपुर तमेंगलोंग इम्फाल वेस्ट चुरचांदपुर थौबाल चुरचांदपुर इम्फाल वेस्ट सेनापति थौबाल इम्फाल वेस्ट सेनापति चुरचांदपुर माइथीब पीकी हयेंग अहानब सेमीफाइनल इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट सानगनी अनिसुब सेमीफाइनल थौबाल बिष्णुपुर सानगनी बैडमिंटन मसाना की फाइनल इम्फाल ईस्ट की रुबा साहा हुसैन चांदेल की पूजा कमईबु माइथीब पीदुना विनर ओइख्रे सेमीफाइनल मैच इम्फाल ईस्ट की रुबा साहा हुसैन चांदेल की W अनारिबु सेट 2-0 अतोप सेमीफाइनल मैच चांदेल की पूजा कमईना थौबाल की S सोनियाबु माइथीब पीदुना फाइनल चंगलखिबनी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना SWC खोमन ग्राउंड टीम कुन्ना ग्रुप मरी थोकना खाइदोक्तुना चथरीबा नाहकपुम अपाबी मेमोरियल 3rd डिवीजन जूनियर फुटबॉल लीग अहानब मैच सानगदबा YUBA खेत्रीगांव SAIPO कैबी हैकक मपाल की मैच खेरगांव टीम लाक्तबदगी सानखिद्रे अनिसुब मैच की सानखिबदा YMC हराउरौना JMS मपाव खुलेन गोल अमसिनोदा माइथीब पीकी मपाव खुलेन बतंगायब गोल अदु TS तलिन चंकी नोंथिलगी हाना मैच तसु NFSC Ngarumpo team लाक्तबदगी सानखिद्रे अनिसुब मैच KSBYDC खोंगसाई वेंगना FUC उयुमपोक गोल मरी माइथीब पीकी मणिपुर वेटरान टेबल टेनिस एसोसिएशन की मियंग मखादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन हौकिब नवेम्बर की 3 सानोरिंग हुंपुन सरुक यादुना सथरकपा फर्स्ट स्टेट लेवल वेटरान टेबल टेनिस टूर्नामेंट ngarang लोसिनख्रे एसोसिएशन की इंडोर स्टेडियम थौबाल पांगथोप टूर्नामेंट लोसिनबगे थोरमदुदा MLA P Brozen इम्फाल वेस्ट की SP Dr. AK Jaljit मणिपुर टेबल टेनिस एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट ओइबो पिसक थौबाल डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन की फाउंडर प्रेसिडेंट S गंभीर सिंह सरुक याबग लोइनना मकोक मथंग तारबसिंग मना मथुम सिंह यानथोकी WLCO टीम A कोंग बाजार KYO कोंग मोनोथोम लेकाई टीम A अमदी B लोनेना CSC वांखै निंगथेम पुखरी मपाल 35 सुबा स्टेट ओपन वाटर पोलो टूर्नामेंट की सेमीफाइनल चंख्रे मणिपुर वाटर पोलो एसोसिएशन सिंधुना श्याम पुखरी स्विमिंग पूल कोंग बाजार टीम 3 ग्रुप 2 थोना खाइदोक्तुना सथरिबा 35 सुबा स्टेट ओपन वाटर पोलो टूर्नामेंट की सानकिबा हाना मैच WYLCO टीम A कोंग बाजार ना WYLCO टीम C कोंग बाजार बु गोल 13 अनिदा माइथीब पीकी अनिसुब मैच KYO टीम A कोंग नोंथोम लेकाई अमदी WYLCO टीम B कोंग बाजार गोल मंगा चनदुना ड्रॉ सखरे अमसुब मैच के सानखिबदा KYO टीम B कोंग नोंथोम लेकाइना WYLCO टीम C कोंग बाजार बु गोल 3 माइथीब पीकी हयेंग अयुक अहानबा सेमीफाइनल WYLCO टीम A कोंग बाजार अमदी KYO टीम A कोंग नोंथोम लेकाई सानगनी अनिसुब सेमीफाइनल CSC वांखै निंगथेम पुखरी मपाल अमदी KYO टीम B कोंग नोंथोम लेकाई का सानगनी थास की तांग 30 नवेम्बर की 3 फाउबा कनाडा की वैनकोवर BC दा पांगथोकदौरिबा 3 सुबा कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप ता इंडियन टीम दा सरुक याननबा मणिपुर दगी कवा नावरेम लेकाई दा लेबा नावरेम बबिता अपोकपा अंगौबा इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन खलकले बबिता दा नहरुल याइफकोल नावरेम लेकाई ना सेल ओइना लुपा लाख अमा लिसिंग मंगा मतेंग पांगख्रे सलाई होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की चेयरमैन नारिंगबम समरजितना हियांगई फिजोन थोनबा हाइबा थोरम अमा पांगथोक्तुना क्रिप्सा नावरेम थोंगी नुपी मसा फुटबॉल सानरोय अमदी ऑफिशियल कुनगा तरुक्ता ट्रैक सूट पीख्रे चेयरमैन असिना क्रिप्सा नावरेम थोंगी सानरोय सिंगबु सरेनु हाइबा मिंथोल पिदुनै काय खुमनबा अमदी पुंगनिंग थगुतखी जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंधुना जिरीबाम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल प्लेग्राउंड टीम 3 सरुक यादुना ngasiदगी नेपाल सुबा मोरांगथेम ब्रजचान मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट हौख्रे अतोपकी थोरमदा हिलगाट JP के प्रधान M बिना ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट M ब्रजकांता यूरोपियन स्पोर्ट्स सुपरिटेंडेंट M तिलोकना थोरमपु सिंह ओइकी नसी हबु निमित की सानखिबा मैच ता जिरीबाम फुटबॉल एसोसिएशन टीम बिना NLC उचाथोलबु गोल अनि सुनोदा माइथीबा पीख्रे लोअर कोम कैरेट ग्राउंड सथरखिबा मरी सुबह 9 मेन एसाइड ओपन फुटबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट की विनर ईगल B FC लोकताक प्रोजेक्ट नोइख्रे
Mamang thagi tang trag mapandagi tim kunthra trukna saruk yadun satarkiba tournament asi ngasi losinkhre losinbagi thoromda Minister Gobidas Konthaujam Mericom Regional Boxing Foundation ge Managing Director K Onkler Com World Boxing Champion MC Mericom yauna temiu kya saruk yaki ngasi aru nimit ki sanakiba match the Eagle Team B FC Loktak Project na led the Achung Memorial FC Upper Korean tapu goal ani sno the mighty pidno winner waki tournament ge best player team masigi sanaroi tuisim best discipline gi manana sinam kom gi Pankina takre best goalkeeper gi manana no poring tokaksin gi kantana taki apun ba fitness center na kamapal sinduna sahi gi leptana satharakpa manga suba AFC transformation challenge ngrang Manipur State Film Development Society da pangthokre sai si oina nupa ge da en tarzan maitei nupi gi da thoksom medona na han batakre Thas ki tang tara mga da sa hall da All Manipur Body Building Fitness Association na sinduna pangthok dori bani phum apun suba Mr Manipur asigi Masigi Mr. Physically Challenge Group ki oina Social Welfare Department na ambada lupala ama pirak lehari. Thas ki tang kungani thoi dagi kuntret phauba Telangana gi VVRIT College Narasapur da pangtuk kadori ba kuntrani pan suba Sub Junior National Boys and Girls Volleyball Championship ta saruk yagadaba Manipur team gi nupa masa nupi masa sanori kunga mari khankre hari. Hojik ngasi no mayo ke bai ngasa gi pau pijari. ICAR lampel patagi phangma pawgi matungina ngasigi khwaidagi sakiba si Celsius degree kungatre 10 mangani khwaidagi ingmana Celsius degree taraga mathoi 10 mapanoi ki nungchate yawi sing mani changa yukta chada marifuga taruk oiki numiyung matungda chada nifuni thoi oki nong chukide hojik loslak padamaro ba paw amukane pizari Manipur da hojik oriba bhab tanadaba punamak wari sanaduna losin mangamgani haina ningthola sema sana zawbana phawnokre gengkutpu mana phakiba miyoi ama army police da sinaramle amadi matamamada dharmana maram oiduna sokna panaba yaram daba dunga sidi hongma chauna lei haina JC ILPS ke convener khomdram ratana phawdokre sigidi ISTV ni pizba paw matang losin jare miyeng tabiri sing amukana khomjare